Manifestacija Dečija nedelja tradicionalno svake godine obeležava se u oktobru sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na prava dece i mladih. Da su osmesi mališana zaista važni, pokazali su članovi udruženja hranitelja organizovanjem akcije zabavnog karaktera. Sad smo mnogo više jer smo u goste pozvali i decu iz Beograda, Obrenovca, Loznice, Sremske Mitrovice, tako da imamo i goste i našu, hvala Bogu, decu, da to proslavimo na najlepši način. Dan je izmišljen, da se družimo, da se volimo, da vidite kako to znači svima nama. Dobro raspoloženje, lepo vreme i ambijent bili su idealna prilika da hranitelji razmene iskustva, a deca steknu nove prijatelje. Uz podršku Osnovne škole Majur, Nikolaj Velimirović, Kulturno-umetničkog društva Abrašević i radionice Iskra za decu pripremljen je program, a podršku već drugu godinu za redom dao je i grad Šabac. Ono što je jako važno jeste da su se oni organizovali, da oni funkcionišu na način na koji treba, postaju sve bolji i bolji. Grad Šabac je od samog početka bio tu da im pruži podršku i ovo što vidimo danas i što možemo vidjeti kroz niz događaja, manifestacija, predavanja koji oni organizuju svake godine, pokazuje zapravo da se sitnim koracima, malim postupcima neke velike, važne i krupne stvari mogu promeniti ako postoje ljudi koji to žele i ako imamo dobru volju, ako imamo tu sposobnost da zajednički gradimo budućnost. Afirmisanje različitosti, drugarstva, dečijeg stvaralaštva i uloge hranitelja u životima mališana cilj su akcije. Kroz dobru saradnju, podršku, hranitelji uspevaju okupljanjima ovakvog tipa da deci ukažu na njihov značaj u porodici i društvu.